2023. So, I'll be running for 5 kilometers. Okay, kay Mora na kaya. Chill run, running. It's for the benefit of, it's to raise awareness for kidney protection and kidney disease. And also to support the patients, kidney patients who are undergoing dialysis. Okay? So I'm with Madam Chile. Good morning. And Renz. So, kapit na, no? Nag-start 10K to na sila. So, 5K is about to start. Also, in celebration of the National Kidney Month. June is the National Kidney Month. Okay, so we're go pa 1/4 sa 5K. Galakaw na. Gaabot na ang baga o ginawa. Anyway, it's for fun. Okay. So, isa appeal mi sa mga naulahi. Balat nung gauna kay maulahi ra gito sila. Okay. Okay. So, kumusta madam? Kaya pa? Ay, ikaw kaya. Niabot na may GL slides. Woo! Ano ito? Sure. Okay. Na. Thank you. Kung sa kadiri, ipakita ang smile. Diyos na bang talusas of the municipality of Taoist. Thank you so much. And bravo, ginisiklito di ba, no? Oh, congratulations again. Hey! So after nag-run ay mga freebies, libreng snacks, empanada, water, saging, na dito. Okay, so daghan kayong mga kuano ay tuko.
Okay. Hey, so Bohol Kidney Run is mana. Okay, manamin dagan no, and going back na sa mo ang mga sa taxi ka mga families and among kinakis kong driver si Madam Jenny. Kaya kung dito. Okay. So, off to another 5K fun run in Panglao soon. Bye. Thanks for watching. Okay, so, nihapit mi diri sa new park here in Tagbilaran City. Okay, tapad sa Dao Public Market. Okay. So, muna siya ang bago nga park. So, karon pa jud ko nakataakpod. Although mangumpra ko sa merkado pero di jud ko tighapit ani kay magdali lagi. So karon chill pa kayo ang time. So mao ni siya ang bagong park, city park diri sa Tagbilaran City. Okay, mga higala. Murag ma-traffic may kadyot. It's a happy traffic. Okay ra jud ka ay ma-traffic. No, kay na ay mga candy. Okay. Bahalag ma-traffic basta kay ingani lang ang masundan. Okay ra kaayo.